Usamla Daniel Damlong ubanaga snong marnga Bhoi district ulala banwanra ekanam eka jilla Meghalaya daga bayora eka Takma Ksiar lani ka gold medal naga lumpung jonga national MMA championship R1000 R4R uni usamla ulalong uway ni kirang ikura ka jilla ubala mikmat napo ka slam ground and pound MMA gym Bhoi district. Ya kani ke lumpung yelekai la penlong da ka All India Mixed Martial Arts Association nadu ka laipo tarik unailur hadu ka ar tarik urisau ha Hyderabad Telangana. Hagtay ke lumpung yakura Mixed Martial Arts la yapoi bana shimbanta hadu kumban rius pa ngut haki kerdan baper kat bana Bhoi district ki badai na ka ground and pound gym ki bala lej mikmat na ka jella ki don hadu kumban riungun. Kanlong ka Burom ka bakraw hakabau Daniel Damlong naga slam ground and pound MMA gym ulayo ban Khur ka Takma Ksiar hakakardan light heavyweight division hadin bulala ban penlim no yu Vikas Yadav napo ka jilla Orissa. Kumshi benta bandang Aimen Sim Shushu nakaliang ka Seng KSU North Khasi Hills District barka KSU Nongpo Circle menta ka singi kan Riu Tarik Urisau R1000 R4R kila Pynkup Burom yute Rangiakura MMA ka jilla na Bhoi District u Daniel Damlong bat kumju yu ba Kores Marwin u badai u coach jongka ground and pound gym Bhoi District. Song sa marngar nga sedang lekai mixed martial arts nadu snem arajar kanyo bentar ngadang lekai ala snem kai bentar le sing jing bentar Hyderabad ngala yu gold medal lambung rambai kaptami ka KSU kepala kenau lemingi kaptami kena jeng lawan isi bentar ka tega jeng lekai All India Mixed Martial Arts kepala penong Hyderabad Wakiong the road to MFN kadai ka selection tu nampak ki benyo ben fight haga ki event ki bahe ka salong Shabari berapa India ro tu yang ni don samla Daniel Damlong ki bala job ya ka Takma Ksiar dan gold medal haga light heavyweight division but ni don ro ki gini ki samla ki bala ya simenta rei don bila rem no haga semi final dan rem no quarter final rei kila kecil ka ji kalau bai tanak ma kile kaina tu mensim but kai ke bagla berkre kalau ba naga ta ke fight but ki kermen ba nang nismat kinang job susu kinang le bahas susu pada katong hi kade naga world championship kamde tang kutang ni bo India kade katai but ai kuble sibon siajar mo KSU bakala sim ya kani galat ka kabu ban berkan mau lemingi kamtam ban ai mesti migi samla oh ka KSU ko dei ko Seng ka ba gile lese anta ka tauba je kari ka jaj ben riu bat ka ba ai mesti migi ro samla ki ba ile kaya ka sport ho leseng ngim don ka ta bat phin dei don ta sport kan long hi kumju is ai ga ni ro ba play ni kit ko ka ba play don bat aglenti ya ju ka sejong ka Seng pindang la ban chakri bhai kari ke ya ro no nam kun sama jong kadang ka phai ni Bhoi kadang sa ka sap akale kamela kai ni ni post ki por yang mi ko sa at kena jong Bhoi ki de pet wala long dominate ia po India menta bohong man ka por ba kilat yo ba kadang Burom khamtam ji ku snau ji coach sama Kores ba thong ni kalong ba manra ya kanam ka Burom akate ka world championship bakalang Seng kasa ai lang tiga bang yang mapilip simentang tayo doktor yang menyo ya kata jung job ni siya kapartay bakat de kadong kan ri kasi jung idon bun kahai samla don ya kasap ang tago pero pada yang ke issue ko ai insim na por me kasan na por kadang kat di tangini kitin semua Pej bro yo tik daw pej ba Komando